الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan ng mga Islam, alhamdulillah, zaman na to ini, pagsusuko na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, yari inambuok alim na to, nakatiwaw, dahil halupasok, insiya ini na kakilahan dahil sabsing kamu katan, karena insiya nakarihil na pangadyan di kato, sabi na sing sambat, na insiya ini tiap-tiap makatimbay long taren di kato tanyo na ini to di kami maka-ikhlas bang dia insiya di maka ini dihil pangadyan kato insyaallah. Naman jari waktu ini pagkayari siya kato tanyo insyaallah na yari siya di mihil kato pangadyan sarta pagpatumtum amoy in maudu niya waktu ini long ta mga konsi sin karayawan insyaallah. Na manjari doon ha ini kumakita niyo dahil ha mga pangadyan ini sabab na imaksud sin kita niyo katan dumawhat si marayaw labi-labi na to namin marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na insya ini laong ta maalum na kato taniyo katan insya nakatalos sin pangadyan niya Jami Islamiyah dito Al-Madinah Al-Munawwarah sarta habiyaon waktu insya ini principal sin Ma'hadul Irsyad Al-Islami doon na lupasog na di na ako magpalugay itukbal ko na pauro na ito mulia in microphone wayron na lugayin tengkan Sheikh Abdul Razak Al-Hari bal yatafaddal fadilatuhu mashkura. الحمد لله الحليم العظيم الكريم يفتح على من يشاء من عباده بالحق وهو الفتاح العليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آتاه الله فواتح الخير وجوامعه وخواتمه ووصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mahuli mga palanggungan na mo ang Islam, tukban na mo insalam kasilasa sa plak pagkatantan palanggungan na mo kapag iman mo inyari imatay mo iwan kinikita tiranan sin Nidaul Islam alapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan na sin di umuktan niyo ay doon ha mukro sin kita niyo nanukbali in pangadjian taniyo amunain pagtabon Mafatihul Khair ibang bahasa Arab. Ini mga kapunsi-punsian si karayawan. Maalong na pakatan in tiap-tiap bariman subbabai nagmumuhot-muhot dumawhat si karayawan dahil di hadunya labi-labi na haadlaw akhirat. Maray bukun sadya ibar iman sambil ibukun bar iman naglalawag dasin hikarayaw akabuhi niya atau hikasan yang kami
Dengan sebab yan mga kiaulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala, dan mga sarayaw-rayaw ingaton singkitan nyo amunain kung si pakatan karayawan. Marami kiyan daysab ilawan niya. Amunain kung si pakangian, pagkabinsanaan atau pagkalukian, subay tarasab yato kaingatan hasupaya na kaaniwan taiwan katangkisan. Inmangi na subay tuod lapatun tambulon bang aun lawang niya. Inatian niya, di na kita sumud palawang niya. Nabi adahan in karayawan aun mga kalawang-lawangan niya subay takaingatan in hipagkupunsikan niya supaya makasud kita palawman niya, makahampit kita sing karayawan. Yato mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari subay kita rin malupah in Allah subhanahu wa ta'ala hambuk din hamangan niya al-Fattah. Atin niya mangungukap hamanga ipon niya ay siyusiyuin kawayaan niya pauno-ununain kalawang-lawangan sin hikarayaw kanila. Yato mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-unuin ukabun sin Allah ta'ala ay siyusiyuin kawayaan niya rin mga karayawan rahmat na wayroon makatambol kanya, makaagpang kanya way. Kaya nasiparman sin Allah ta'ala, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Niya uno-uno na sadyain yukab sin Allah ta'ala ha mga manusia dan hamanga rahmat niya naway roon na maka ini pagangkan niya, way roon na maka po amuin di dumakpakkan niya. Dengan sebab yan, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hati hunta. Uno naman in kunsi ikapangukabtasin tiap-tiap karayawan, miu muhut-muhut sin tiap-tiap dengkato madauhat, dan di naman hakabuhi adunya ini labi-labi na haadlaw akhirat. Mga katawtay mahurat, wayroon tuod di anasin abi para kala karayawan piag mumuhut-muhutan sin kita daw hatun in bukun aun sadya ipangungkap kanya. Nabi asin surga uno in kunsi sin surga subay takahatihan hati ko pagkarumukan tarasa in kunsi sin surga amunain at tauhid.
Sabuton namo kanyo mga umat muslimin. Inkabtangan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, inagin niya, وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِكُلِّ مَطْلُوبٍ مِفْتَاحًا يُفْتَحُ بِهِ. Sa bunaltud, hinang na sinallahu ta'ala atau hinangan na sinallahu subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap karayawan biag mumuhut-muhutan dawhatun atin yasing kita ipon sinallahu ta'ala kunsi ipangungukabkan niya. Uno-uno na pakarajaan ikarayaw kato amin kabayaan ta madawhat hakabuhi ta ini na aun hipangungukab ta kaniya. Bialaw nga sinon faja'ala miftah as-salah at-tuhur. Inang sinallahu ta'ala in kunsi sinsambahayang tinahikaukab ta sinsambahayang amo na in kasusihan. Abi anong nga sinasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam asabda niya miftahus salah at-tahara rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu al-Albani. Artinya in kunsi sinsambahayang amo na in kasusihan. Kanabang aw nagsambahayang wayroon siya lima bay kasusihan yan asin susi siya rin hadas dakula iwan hadas asibi yan asin aun na air niya na tambul kani ang sambahayang di masa yung pagsambahayan niya ang kan na in pag-air hambuok siya syarat hikasasin sa bahaya. Nasubay kita maingat magsusi singgin hawawaranta pang marapat na lahil batin subay ta masusi yung jantong ta nasusihon ta bang aun lumi pagkufur pagduwarwa pagsyirik susihon ta sin panawhig sin pag-iman sin ka-ikhlas bihan mga umat muslimin sin yakin salteng ginhawa baranta susihon ta bihan Sugpatan Ibnul Qayyim rahimahullah wa miftah al-hajj al-ihram iwan hinang sinallahu ta'ala ini kun sin paghaji amunain al-ihram wa miftah al-bir as-sidq in kunsi atin ya pakarayawan amunain pagsabunan kau mabaya makadawhat sin karayawan na subay pakayon ta impagsabunan akabtangan akatan pakaradya di kita manjari magpamuting labi-labi na in magpangakal uliyabillah wa miftah al-jannah at-tawhid na yari na kasabot ta kaina in kunsi sin surga amunin at-tawhid at tauhid daranda pagkarunguhan taniyo mga kahuruhan taniyo kalasahan amo na in magparat saya kita gawgot in Allah Ta'ala tunggal tagpaaunan tagbaya-bayaan tagpaparanjarihan na katantan makhluk atau apa panjari Allah Ta'ala tunggal hadat niya tunggal sifat niya tunggal amang ngan niya sa rayaw-rayaw mayroon salisibon wala sa banding tunggal hahinangnya tunggal Tuhan sa munal mapatut pagtag-ipunan wayroon na mapatut pagtag-ipunan
madtan malengkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa mo. Salta magtag-ipon na kita kaniya. Tulus ikhlas. Amo yan in tauhid. Kunsi sin sulga. Dan atawin syahadatu an la ilaha illallah. Kunsi sin sulga. Atawin kalimatut tauhid. Amin la ilaha illallah yung kunsi sin sulga. Kalau masabot ta rin mga dalil hasusunod insyaallah ta'ala. Wa miftah al-ilm husna as-su'al. Husna al-isgha'. In kunsi sin ilmu amunain karayaw sin pagpangasubo ta hatao mapatut pangangaruhan. Tinamaingat kita magpangasubo. Amin pangasubo ikarayaw ka to. Bukun bang kita mangasubo bisan majawab sin pangasuhan ta gurubihan jadi deh karayaw ka to. Sa amin pangasubo bang majawab nahi karayaw ka to. Ikabuntul sin akidata, ikabuntul sin kakahinangta, ikarayaw sin kahalanta. At inabi ada kita sin iyan bang kita mabaya maukab ka to in lawang sin ilmu nga subay kita maingat mga sugo. Matumtum sa ini mga kamuliran. Nasiyugpatan pa. Wa husnal isgha. Iwan maingat kita tumayngho. Ha ini panghindu sin piaguruhanta. Atawa hajajawawan sin piangaruhanta. So kita maingat ba? Ini tumayngho. Tinewang kita mga dimurungog nasihat si mga kaguruhan tahaw na binaybayat mga madrasa, mga masjid, mga pinasibihini, mga aikum hauno na subay kita tumayhog marayaw. So bisan daan nasihat na katuing guru bang kita rin tumayhog tidak kita makakasing ilmu. Ang waktu ang panay kamudarat na kato bang masain pagpaham ta sa sinwala kita timay hugmarayo. Sari bang kita biya maus magpasampay iwan pagyanta nag-iyan ipatuan kuan nag-iyan ustads kuan sa kalibukon biya singkya pa kuwa sing guru kerungukan mo. Am natin bukun marayo ang guwa niya mga umat muslimin. Marayo paweron na ko nagsabot. Ika nasab mo, ikawang sa mo ingkab tangan, paguro sa kalibukon amo yato yung kaya pagwa niya. Mayita, nasabab sin nasain pagpaham mo. Namita, wayroon ko timay hugmarayo. Aun saan mga talibul ilm, halong klas, naligapin namin biyak panganda. At away sab, natuto. At away nag-i-story, di tumay hugmarayo. Nain niya ito nalawa nain, wala siya timay hug. Abo kun sin ilmu, amo ning subay kita tumay hugmarayo. Iwan maingat kita mga sugo. Yato mga umat muslimin. Wa miftahan nasr wa dhufur as-sabr. In kunsi pa partawangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala iwan pardaugan amo na ing kasabar. Yan. Wa miftah al-mazid asyukur. Kaptangan pa ni Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. In kunsi sin hikadugang pa sin Allah ta'ala sin nikmat yan ugara niya gato
amo ning pagsuko. Ini mabasa din mga ayat, wala in syakartum la azidannakum. Ang tutubang kamo nagsuko ha mga nikmat yan ubara ko kani. Gandahan namo pa kani, ganapan pa, mapagbarakaton kato sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya din ka kita magsukuran ni Imad Sintuhan. Pagkayon ta pagkabayaan niya. Iha. Mamiftah al-walaya al-mahabba wal-dhikr. In kunsi paamuin kalasahan na kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, makasuok na kita kanya, amunain paglasa. Iwan panuntum ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita malasa. Iwan daran na nununtum kanya. Pamiftah al-falah at-taqwa. In kunsi sin paruntungan, amunain at-taqwa. Amunain at-taqwa. Amuin pagpakaitasin taming adik kita dagpakan sin murka sin Allah Ta'ala iwan paniksa ini hadlaw kiyamah laway hahi tunay ta hindi akan niya iwan tangkisan tepiyang langan niya sarta na auntod kabuka halong sin jantung ta ang kanta hinangon yung mga yan indagpakan kita sin ama sin Allah Ta'ala iwan paniksa ini. ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة. إن كنسي سين توفيق أمين تنيوكان كو سين الله سبحانه وتعالى فهي كريو كيم دنيا آخرت بأن سين تنيوكان كو pag iman ومبدعت أمونين الرغبة والرهبة أمونين أون إبugtah bayak tahalom sin jantung tadumaw at sin uno-uno na karayawa. Iwan aun isab damagta. Dagpakan sin uno-uno na kangian kalugian iwang kabinsanaan. Amo ito yung kunsi patawfiq. Inatian, ini patumtum na isab, mga sila nasa impagpaham. Laong niya tumagat na kami sinhidayatan sin Tuhan. Patumtumon sila biyan si mga tayo mangod nila. Oh, mga tayo mangod nila, itaka mo yan. Nagbang na magbawang. Uy, inu-inu nyo yan. Kamu sambahayan sa upama. Tawa, bihaong bulan Ramadan na. Itaka mo yan, nagkakaon. Si pulak-pulak adlaw, bukod pa sa kamang musafir. Uno ni aki, way palong nga topik. Tumakad na kami lang nga sin topik kan sin Tuhan. Sa na di da mawaya dumungog. Di da mawaya manuntut ilmu, di da mawaya humadir pa mga lugal pag papangadjian ilmu sinaka ma Islam. At inuwi runtod baya niya wihan. Naabiton humadir pa mga Islamic Symposium bihan. Ya, uy, runtod ba yan? Makarungog mga pangadjian bihan, magto'y mangyawan. Ya, uy, roon niya to. Amo ihug niya, tahin niya, uy. Nain niya, tumalayo siya pa tawfiq. Allahu Akbar. Ayari. Pamiftah at tawfiq ar-raghbah war-rahbah. So may tunaon, interes mo. Interesado mo nung sibahasa. Aun tuod baya mo. Aun tuod ihog mo. Iwantahi mo. Dumauhat sing karayawan. Iwan aun buka mo. Dagpakan sing kangian. Wa miftah al-ijaba al-dua. In kunsi pa mamustajab ini amal sing kita nga amo na impagdua. Wa
Wa miftah ar-raghba fil akhirah az-zuhda fid dunya. In kunsi sin amo ini ihug ta dumawhat sin karayaw na daw akhirat amo na az-zuhud fid dunya. Az-zuhud fid dunya ni amo na bukon da ba biya masug kita to mag dunya. Kung iapas ta amin paryasan dunya. Misan pa yaon aon sa mga ulama biasa pagkato ang mga kamaksuran sin az-zuhud ini amin misan pa inyaon tiyugot na kay mo bang hatatab mo biya umambit kay mo pa maglukpas sin waktu labi-labi na pamaksiyat na subay mo rato tinggalan diha abi adin na bang sa mata-mata wayron kapus pa idan mahampit mo runhaw ari nakaw matto natian niya ini labi mahal ka kay mo in kabuhi hadlaw akhirat den sindi dunya in pag dunya mo ri dunya na hinangon mo sabab hay kadawhat sin karayawan hadlaw akhirat so na dunya nila baya biha ida kita maglugay ri dunya san uno peng kahalan ta mamutawan da kita mga katawtay mamura ang Soviet to in kabuhi sa rayaw-rayaw amo ning kabuhi alam si surga kana hindi to nawero nakamatay sa tawero nakabuka dumatong kay mo na way nakabimbangan mo si mati kuran mo magkawalaw na si surga di hadun ni aun pagkabuka kasambil patuhan mabuka kita kaamahan niya mabuka kita siksaon niya sabang kawalaw surga na way nakabuka la khawfun alaihim wala hum yahzanun yan in kabuhi masannya pagusway nakamatay namo yan wa miftah al-iman at-tafkir fima da'a Allah ibadahu ila at-tafkir fi atinya in damikyan in kunsi pag-iman amo na in manganal kita marayaw maun pa amin piyagtaabitan sin Allah Ta'ala ang mga ipon niya amo insubay nila tun pakayon in biya mga ini panganal marayaw sin ini hikarayaw kanila yan wa miftah ad-dukhul ala Allah islam al-qalb in kun si isab pahikasud mo tinapa Allah subhanahu wa ta'ala ikasuok mo kaniya amo na in pagmalila sin jantong ta iwan ka-ikhlas hapag lasa iwan hapag bungsi manyan niya lasahun tanin Allah iwan sin rasul niya iwan sin katan kalalasahan niya tulus ikhlas damikyan kabungsihan tana karugalan tanin katan kadudugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala ano si paghinang masyat karna da sin Allah subhanahu wa ta'ala yan si wudain huminang kita sindiakan ini tulus ikhlas tuminggal kita simpiang langan tulus ikhlas na mana ni hangkan tahinang inyaun kana na dia akan sintuhan ta Rabbul Alamin tinggalan tayo kana piang langan niya namat to mga umat muslimin in kunsi pa ini hikasuukta fa Allah subhanahu wa ta'ala wa miftah hayatil qalb tadabbur Quran wa tadarru bil ashar wa tark adh-dhunub demikian in kunsi pa hikabuhi sin jantung amin jantung yan aun jantung buhi aun jantung patay na uno in kunsi pa hika buhi sin jantung ta amo na in dungdungan ta basahon pahamon marayaw in Quran abi niyaon kalamullah imumungan sin Allah Ta'ala saltayaw nan nasabot halaw na in mga di akan sin Allah iban si mga piyanglangan niya iban si mga suy-suy si mga jimatu limaway na wala ta na yabutan ang mga umat na kauna iban pa sin
ini suwi-suwi sin jumatuka to asusungon payaon na alon sin Quran. Nabasahon tayo supaya in jantung tamabuhi. Karon jantung niya matay. Amo na yung jantung si mga sila nagkukufur, nagsusyirik, nagmamaksiyat pa Allah Ta'ala, di tuod magparatsaya pa Tuhan, di magtataat pa Tuhan. Yung kabuhi nila, sing kabuhi si binatang, mag-inumakan sa jariha dunia, wayroon pagsukur pa Allah Ta'ala. Na, amo yan yung jantung si mga sila niya matay. Ha? Jantung patay, pangatayan patay. May mga piyala binilain, hawa nafsu nila dahil sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan si Rasul. Patilibon kita rin dito mga umat muslimin, yari kita bitaan in lawang amuin hi ka kunsi ta sin lawang sin amuin ikabuhi sin jantung ta amo na in dungdungan ta basahon marayaw in Quran yaw iwan magpatikupo kita sambil mangayo-ngayo pa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga waktu ipagsasandal karo ana si mga waktu ipagkikiyamul layl yaw damikyan tinggalan ta in pagmaksiyat tarkadunub ang mga hinang dosa katan tinggalan ta. Amo yan in kunsi pahikaw buhi sin jantung ta. Mamiftah husulir rahma al-ihsan fi ibadatil khaliq was-sa'ya fi naf'i 'abidi. Damikyan in kunsi hikahasil ta sin rahmat dahil Allah subhanahu wa ta'ala amo na in pagparayaw ta sin pagtag-ipon ta pa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan tunggal nagpaong sin kata. Tunay tayong pagtag-ipon tulus ikhlas kanya patinggilon taha panghindo si Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Iwan paglugto ta huminang sabab hay karayaw sin ipon niya pagkahin niya. Natoy karawat ta sa sin rahmat. Bukun hat Allah Ta'ala in lumasakato sambil pagkahita. O bang kau marayaw kasudahan pa pagkahin mo na lumasarasap sangkay mo. Pangayon pakarua Allahu Akbar. Amo yan yung pangadyan ta punsi pagkarayawan. Wa miftah ar-rizq as-sa'ya ma'al istighfar wat taqwa. In kunsi parijiki kumawaya maukab in lawang si riziki mon kay mo amo na in subay kita maglugto. Hindi na mag-usaha tiranan halal iwan daron-daran im pagpangayo ta kampo ng parutan ng pag-istighfar. Na iwan na sin kabuga patuhan. Dumagbos pagbugbog ta sindiakan niya, iwan tuminggal sin piyanglangan niya. Subay kita maglugto. Magbuliraya, lumawag sing kasabab-sababan ikadaw hatta sin riziki yaw. Amo yatuin lawang niya mga umat muslimin. Wa miftah al-'izz ta'at Allah wa rasuli. Damikyan in kunsi sin ini katinggihan, kabansagan amo in tumaas in martabat tahabaw si dunya ini labi lang nagawa akhirat. Amo na lang yung pagtaat pa Allah iwan pagtaat pa rasul niya. Agarun tayo di akan sin Allah iwan sin rasul niya. Damikyan yung piyanglangan tinggalan ta. Wa miftah al-isti'dad lil akhirah qasr al-amal. In kunsi sin pagsadya ay kadawhat ta sing kasanyangan kakkalhad law akhirat kana si makasud kita pasuka amo na subay biya pahaw puon ta imbiya angan-angan ta magdawhat sing katan ini kainginan ta dunya ini kaywanan mawa inangan-angan inangan-angan niya di pag-abutan na sin umur niya. Yan, sa nangan-nangan mahabasa. Nanjari biya ano mga nangan kau, long mo puasin hanggang 2 tahun, bang mana ko mahinang nakura. So pa, mahinang dayahan. Sa inumuluri mabut.
Biha, subay, intumtumunta in kita rihadon nini. Day, na kita maglukay. Ay naman magpawasin angan-angan. Uno in hikarayaw kato, inamunta. May na pagtali atawa pagtahala. Pagtaswif long sin Arab, konsum na kunisan atawa subaya kubihay ni. Sing kakausan day sa. Ay naku maghantang tinog long sin mga sa pagkamo. Bang aun na hinang pamarayaw hinang na magto. Biha. Wa miftaha kulli khair ar-ragba fi Allah wa ad-dar al-akhirah. In kunsi, ini siya mo nakata. In kunsi patiap-tiap karayawan amo na in ibug ta dumauhat karayawan ni Allah iwan sing karayawan ha adlaw akhirat. Ibug ta. Biha, tahita, bayak ta, dumauhat sing karyawan ni Allah. Biya na sin lasasin Allah. Biya na sin tutungbasan sa taod-taod ni Allah, adlaw akhir. Biya na sin pasuron niya surga. Wa miftaha kulli syar, giyanapan. In kunsi patiap-tiap kangian hubbud dunya wa tulal amal. Ini kunsi isa patiap-tiap kangian amo na insub hapag dunya iwan hawa sin angan-angan. Amo yatuin ini muna-muna sabuton na mo kanyo kalna nawang yatu napahupta palong sin jantung ta nari na satu maambating karayawan mga umat muslimin madawhat ta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mataud in kakunsi-kunsian sin karayawan subayta kahatihan. Subayta kahatihan. Demikian in kakunsi-kunsian sin kangian na mataud day sa. Subayta rin sa kahatihan. Marayo. Yung mga sila suntuan sing kita di mana si mga salafus salih amuin imurul halimpa sin panghutan yun na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakauna rin katutan yun na aon mga kaptangan nila kaya lukis salom sing kitab biya sin hambuk ini ngannya Aun bin Abdullah inagina ihtimamul abd bidhambihi da'in ila tarkihi wa nadamuhu alayhi miftahun lit-taubah wa la yazalu al-'abdu yahtammu bidh-dhanb yusibuhu hatta yakuna anfa' lahu min ba'di hasanati. Ulang labi imma na sin kaptangan sin hambuok tao makahati ni hamasana kauna payadto in pagparuli sin hambuok mano si ipon sin Tuhan. Pagdihir niya kabugat harusa na hinang niya manaabiti ka yatukan niya mamulan sang kanya patuminggal sin dusak paghinangon niya. In pagsusun niya hahinang dusa na hinang niya amo yatuin kunsi patawat at ina pamakapagtawat siya na masimasilong niya in hambuok mano siya yan ipon sintuhan dirihilan niya pamaruli halga iwan bugat in dusa aming magkahinang niya magjatukan niya sa hingga lumawi na yaon ikamumpaat kanya deng si mga kaiwanan karayawan niya. Allahu Akbar. Wakala Sufyan bin Uyainah nagisinambok guru ini at tafakkur miftahur rahmah. In pagtafakkur kami manganal kau dumungdung kau marayaw pakabasaran sin Allah Ta'ala dungdungan mo yung mga ayat sin Allah marayaw mamanduga kau
pagkabasaran sin Allah Ta'ala doon ang mga piyapanjari niya, inya tulong niya kunsi sin rahmat. Yan. Ala tara long niya, ala tara annahu yatafakkar fayatub. Uno, di mo lang niya di ko lang magpakakita. Inhambuok tao, tumakan niya dumungdung mangandal bihat. Sambil dosa niya ito, mapangandal niya. Wayroon da kapos paidahan deng sin kalukian sa jen jumatun. Fayatub. Magtawad siya long. Makapagtawad siya. Ang painta uri magpangandal yan, di magpaminta, di niya biya pagdungdungan in masyat magkahinang niya na inyan ngunit makatawat mga umat muslimin. Allahu Akbar. Kala Sahal bin Abdullah, tarkul hawa miftahul jannah. In paninggali sing kita sin amo in pagdulta sin hawa nafsu ta pamangi kunsi law nga sin surga, kunsi sin surga. Aparman law nga sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khaf, adapun longnya in hisiu-siu in kimabuka maqama rabbi, amo in patinduhon si hadarat sin Tuhannya adlaw qiyamah kalna pamariksaan na hisabun na bistahun na in ununo na amal kaya tunay niya sindi pa siya dunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, salta piupo niya na tiagahan niya na in hawa nafsu niya pamangi uyron niya na diulan na bunal tuod in surga amo na ini durukan paghulaan niya. Allahu Akbar. At tinasawab sing kabuga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan wala niya na diulan in hawa nafsu niya pamangi, iagad niya ng kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nag-iman na siya, nag-amal sali na siya na in surga amo na yung paghulaan niya. Kala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, fasidqu miftahu kulli khair kama anna al-kadhiba miftahu kulli shar. Yarin agi sin hambuok alim sa lagbo-lagbo sin ahlus sunnah wal jamaah. Nasa budda kain nambuok murid ni Ibnul Qayyim. Law nga as-sidqu miftahu kulli khair, in pagsabunnan tinakatan pakradya, muna kabtangan. Di siya magkakabtang sin kabtangan puting. Diha. Pang siya maghinang damikya. Niya makadahasara. Mabuntulo siya. Siya magpanglupang hapag kahinia. As-sidq miftahu kulli khair, kunsi law niya sin tiap-tiap karyawan. Murah-murahan makalamod kita niyo ajumlahan sin mga as-sadiqun atau as-siddiqun. Biada lang nga sin pagputing. Bunay tudlong yung pagputing miftahu kulli syar. Kung si isab sin tiap-tiap kangian. Ang kan na itabiya ni tao mabasag muting yan. Naamunan isabin naka dudulapak sa japay kangi kanya. Kung marayon patunan sin tao, mawasag magpamuting mo. So, siya magtawad. Ayun, sifat si mga munafik. Wakala rahimahullah, iwan inagi pa yung Shaykhul Islam, ad-dua miftahu kulli khair. Yung pagdua, kung si tiap-tiap karayawan. Yato mga umat muslimin. Mahawanos sa ini. In mga kakunsi-kunsian sin karayawan, kagunahan ta hatihun marayaw. Sambil tao, aun yan tao, kunsi siya pagkarayawan. Aun isab tao, kunsi siya pakangian. Nasangi ni
mano siya mahinang siya kunsi sin pagkahinya pakangian. Yan ang sinasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi nasan mafatihan lil khair maghalikan lishar. Maghalikan lishar. Wa minan nasi mafatihan lishar maghalikan lil ghair. Maghalikan lil khair. At niya sa bunatod aon din ang mga manusia atin niya mahinang sila kunsi kapag kahinila pagkarayawan. Iwan tumatambol isap singkangian. Inlawan niya aon isap din ang mga manusia mga kunsi atin niya umuukab sinlawang pakangian tumatambol isap sinlawang pagkarayawan. Amin sa manusia kanin subpat fatuba liman ja'alallahu miftah al-khair ala yaday. Na karayawan damayan sa lagu-lagu madauhat sin hisiu-siu inhinang sin Allah Ta'ala doon kanya ingkunsi pakarayawan. Karayawan pabaran niya mabut na papagkahin niya. Allahu Akbar. Ain mga tawbihin niya mo na siya ini mananaabiti pa sunnah si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wailul liman ja'ala miftah asyar ala yaday. Iwan kabinsan anda kula. Kasiksaan, wail. In dumagpaghaisiu-siu in hinang sintuhan kunsi pa kunsi pakangian. Amo na ini mga mananaabiti sa pagkalungan. Amano siya. Naman jari mga umat muslimin nasabot na mo kaina in kunsi sin surga amo na in at-tauhid. Mabaya kami dihilan kasawahan ini. Maita sabab in at-tauhid amo ini in asas. Amo ini in puunan paparan sin pag-aga masingkitan. Iwan uhanan singkatan karayawan. Ra'sul khair wa asasuhu. Amo nin at-tauhid. Atau amo na in kalimatut tauhid. Biya na sin kiyawaita ni Mu'adh bin Jabal inagin niya nagsabday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul jannah syahadatu an la ilaha illallah. In mga kunsi sin surga amo na in syahadatu an la ilaha illallah. Pag naiksaksi sin waron mapatut pagtagipunan malainkan Allah. Awakan tayan al-musnad wa qala al-haythami fil demikian siyabuti Imam al-Haythami rawahu Ahmad wal Bazzar. Taib wa fihi inqita' بين الشهر ومعاذ وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة وهذا منها. طيب أون بريندي وروى أبو نعيم من حديث أنس قال أعرابي إن أغلون يسين همبو Arab. Imbahanon ba ini? Niyon para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangaro. Inagin niya, ya Rasulullah, ma miftahul jannah. Uno balong niya in kunsi sin surga. Marayaw sa mapangasuya. Sabi na kay ngatanin surga. Naon lawang niya. Narisan masud sin tao.
wayroon kunsi ipangungukab niya. Nanangasubo siya, ma miftahul jannah, unong inkunsi sin surga, o Rasulullah. Inari si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Yan. Anong si mga gurusing kita, nagpatarang sin hadith, wahadal hadithani, wahadanil hadithan, wa in kana fi isnadihima da'af, illa anna ma'nahuma haqqun sahih, la rayba fi. At ina sa bunal to di dua hadis na sabot tayo doon, minsan palong niya in kaunan sin isnad nila, aun kalamma, buat malingkan in ma'na nila, haq, bunal, sahih, wayro nga pagduar wata. Yashhadu lahu nusus kathira. Aun mga nusus, mataod, sumaksi kanya, alam sing kitab, fil kitab was sunnah. Nabi analong nasin, nasabot ha sahih Muslim, min hadith Umar ibn al-Khattab, radiyallahu an. Inari niya, nagsabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naghadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahad yatawadda fayablugh aw yusbir al-wudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Sahih Muslim. Yariin sabda simpanghu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitakatu Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Wayroon hang katauren kanyo mag-air siya. Sampul na unin pag-air niya. Hamahuli na ubos man siya nag-air, mamung siya sin ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, malaingkan long niya ipapaukab kaniya ing kalawang-lawangan si surga. Tinapapaukaban na kaniyang kalawang-lawangan si surga 8 taon. Sumud na siya dahil uno-uno na ini kawayaan niya, yung mga kalawang-lawangan si surga. Allahu Akbar. Fahada dalilun sahih sarih ala anna abwab al-jannah 8 tuftahu bit-tauhid. Inyalong ya dalil sahih matarang sin ini manunjuki sin bunalto din kalawang-lawangan sin surga. In kalawang-lawangan sin surga 8 in taod niya maukab siya sin tauhid. Maukab siya sin panauhid. Tuftahu bi syahadati la ilaha illallah, maukab siya sin tinamakunsi siya sin syahadatu la ilaha illallah. Nabi ada kita simbihitaan isiu-siuin dumatong paadlaw akhirat wayroon siya nagdara sin panauhid at niya iabutan siya sin kamatay bukun halong panauhid na di maukab kanya in kalawang-lawangan si surga. Tambul mga umat muslimin, mabiya siya simbihitan sin Allah Ta'ala, yung mga sila nagkukufur ng himuting pa Allah Ta'ala, di magpaparat saya ang mga kadalil-dalilan, mga kaayat-ayatan sin Tuhan manunjuki pa katunggal niya mapatut pagtag-ipunan, la tufattahu lahum abwabus sama, di maukab kanila in kalawang-lawangan sin kalangit-langitan, in kalawang-lawangan sin langit. La tufattahu lahum abwabus sama, di papaukawan kanila in kalawang-lawangan sin langit. Wala yadkhuluna al-jannah, iwan di sila makasud pasulga hatta yalijal jamalu fi samil khiyam, hingga makasud in unta pakusuh palungag sinamin ini kususin jawmiyo. Ina mustahil, mustahil inahot-nahot sila ini kususin jawmiyo. At ina mustahil makasud surga in mga tao wayroon panauhid nila, wala sila nakarasing kalima la ilaha illallah kabuhi nila.
ang pembunal niya na garantara magkasabot mas makakurwanta in kita piaon kita malipad dunia karena sin tauhid nagtakipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ito suway in kabuhi tariha dunia niya along panupid sambil mapatay kita subayra hakab tangan panauhid yan asin halapal la ilaha illallah amon ang kalimatut tauhid bihat tubang marapat mga umat muslimin biya kari kita pa dunya karena sin tauhid muli kita pahadarat sin Allah Ta'ala damikyan halong da panauhid nagdarasin panauhid na dito mga umat muslimin hadlaw akhirat maukab ka to in kalawang-lawangan sin sura magpipi na kaw hauning kawayan mo sura ayan na sinasabot kayo kung sa labgo in kalima la ilaha illallah kalimatut tauhid sa buat malingkan aun di hipatumtum na mo kabtangan hi Wahab bin Munabbih waktu siya naasubo aun biya nangarukan niya inarisin tao ini law niya alaysa la ilaha illallah miftahul jannah bukun balong niya ya Wahab in la ilaha illallah kunsi sin surga dungdungan tan yung jawab mga umat muslim fakala bala laong sin Wahab bin Munabbih naho mga biya katuin ako nasa amo na to in la ilaha illallah amo ni kalimatut tauhid kunsi sin surga saon siupat niya walakin laysa miftah illa lahul asna sumagawa at inaon pa ipatumtum ko kayo mo wayroon ding mga kunsi in bukun aon mga ipon niya at niya aon linggit niya aon lugot niya fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalak banglaw niya nakarararakaw kunsi aon mga ipon niya at yan aon linggit niya aon mga lugot niya na maukab kay mo inlawa pagkunsi mo amo nasa sulay nakaukab sin lawang amuin kunsi wayroon ipon niya kaya balian sa jamok ipon din na sa mukab kami din namang maruwa to upat in naig nabalik Allahu Akbar nakita mo banglong niya nakararakaw sing kunsi aun mga ipon niya tinaw mga lugot niya o linggit niya futi halak maukab kay mo ilawang sin surga wa illa lam yuftah lak na banglong niya di muramarah in kunsi complete in ini lugot niya yung mga ipon niya narilong nga maukab kay nakita mo na atin ini nagdara na sin kunsi sa wayroon mga ipon niya limpong abi adin ninoy nakarara ay ato impossible ini nakarara na namatawag sa ni nagdara kunsi sin sulwa yan pa nagpapanaw-panaw yung kaywanan sa wayroon lugot nila hindi ikaw kap sin sulwa narang biya to unuhain pagbahasa hon lugot di pagka la ilaha illallah kung sin sulga unuhain lugot si la ilaha illallah na wiyansa hasupaya hikapangukab ta sing kalawang-lawangan si sulga in mga ipon atau lugot sin kunsi amo na in la ilaha illallah amo na in mga
kasarat-saratan niya. Subay ta kahatian, iwan subay mapakaita. Ay, iwan na si mga rukun niya. Mablong si mga ulama, mga umat muslimin, isiw-siwin, nagkabtang, naglapal si la ilaha illallah, di niya ra kahatihan marayaw, iwan kabugbugan im mga rukun niya, iwan si mga kasarat-saratan niya, na di dayat tulong niya magmumpaat ka niya. Di na magmumpaat ka niya. Dahil di dunya sambil padlaw akhirat. Aray nga sa ubyat mga umat muslimin, sabuton na mo, akahaupuan, in mga ini luhut sin kunsi, sin sulga. Pagkakingatan ta na, in kunsi sin sulga, amunin tawhid, atawa kalimatut tawhid, uno baha in luhut niya. In mga ipun niya. Nabiyata ka to si mga ulama, muna in subayta kahatihan, muna in rukun niya. In rukun niya, dua rasa. Muna in napi iwan isbat. La ilaha illallah napi. Unin napihan tarin doon, muna ini pagtag-ipon paruhay ni Allah. In pagsyirik, in pagriya. Biha. In isbat, in maana niya, patattapun tanin, pagtunay tasin ibadat kapatid sin Allah Ta'ala rikato pa Allah sa jamin taghakan niya numapina ang paimisbat ini diutangan sin napi amunay la ilaha diutangan sin ini isbat amunay illallah unin napian hala ilaha amunay pagtukbal sin uno na ibadat paruhay ni Allah pagsyirik sibo dahil syirik na kulay na sibo. Subayat tu tinggalan, karugalan, tangkisa, ampa patattapun, yung pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na ito yung maksud sin isbat. Ha illallah. Patattapun na yung pagtukbal sin uno na ibadat, yan si mga ibadat na sagbut tarunhan, mga pangadyan talimabay, ibadat qawliya, fi'liya, kalbiya, maliya, mga pasindukay, pa Allah subhanahu wa ta'ala sadya tulus ikhlas. Abiya, sumunod kahatihan ta ini mga syarat sin la ilaha illallah. Mga syarat sin la ilaha illallah. Katumtuman ko aun ambuk kabtangan. Ma ja'anil Hasan al-Basri rahimahullah annahu qila lahu aw namungkan niya inna unasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kitaan. Sa unang tudlong niya mga manusia magpamung sila. Isiw-siw law nila makapamung sila la ilaha illallah dakhala al-jannah. Pakasud siya surga. Kaya wasa ni ring hadis si Rasul. Nauna na kising guru ini. Al-Hasan al-Basri. Nagin niya faqal man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Isiw-siw yung makapamung si la ilaha illallah. Sarta kaya tunay ni mga hak si la ilaha illallah, yung si mga pardo niya, makasud siya surga. Makasud siya surga. Dahil nga sa wabiat to mga umat muslimin, laway rin hapag basta mahub si mga ulama. Sin Quran, iwan sin hadis-hadisan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, timarrang kanila sin bunal tuud in la ilaha illallah, munin kalimatut tauhid, la tuqbal illa bisabati syurut. Di law niya tay maun malengkan subayta mapakay im mga pito kasarat-saratan niya. Yan. Yung kasarat-saratan niya ni balikan na mo, amunin yung mga luhot niya. Pagkain siya kunsi sin surga. Ini kaisa amunin al-ilm. Allahu Akbar. Amunain al-ilm, pangingat. Pangingat haunu perkala. Na pangingat haman na sila ilaha illallah. Dahil naman hapag napi. Iwan pag-isbat. Uno in napihan, uno in isbatun, so ito katiyan. Sintiap-tiap maglalapal ka niya. Nabi na sinasabot na kain. Bukon siya awam hamangayad to.
La ilaha illallah dum adlaw biyawat ba? Bang asubun uno tayin mana si la ilaha illallah ya. Uno ni jawab wala bang diiday. Subhanallah. Tapi adi namang mana asubo. Diungog na mo ini la ilaha illallah kalimatut tauhid. Aun dua rukunnya. Uno naman anak magmap di kulungan kaingatan. Kau ni kuno ya. Nah, syarat panagnaan sin kalimah la ilaha illallah amo ning pangingat supaya takahatian ini mga umat muslimin. So, di da magmumpat. Mabiyak kita tabi yung munafik. Mamung sadya si la ilaha illallah sa di bisa kahatian uno yung maanan niya. Dengan sabihan to hihimuting dabihan. Narurugtul dah. Impianglangan si la ilaha illallah. Narurugtul dah. Imakabatalkan niya. Allahu Akbar. Nayat to na, nasabot na mo mga umat muslimin. Wadhalika bi'an ya'lama man qalaha annaha tanfi jami' anwa' al-ibadah. Subay tuod kaingatan sin hisiyo-siyo magkakabtang kaniya sin in la ilaha illallah yaun numapisya sin katan jinisan sin ibadat an kulli ma si Allah deng ha tiap-tiap doa ini Allah Ta'ala. Sabab na ibadat bukun sila taghak amurin Allah Ta'ala. Wa tuthbitu dhalika lillahi wahdah salta magpatatap siya sin ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sadya. Amo yaning kabayan si la ilaha illallah. Bangkaw lima pal na kanya. Ana simparman sin Allah Ta'ala, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tupot ikaw rain pagtag-ipunan namo. Aw na sa ito na pirit to. In na pirit to, di na kami magtag-ipon parang hindi kayo mo. Allah Akbar. Yan din napiwan isbat. Ha iyaka na'budu. Tupot ikaw in pagtag-ipunan namo. Unin natin niya. Napihan na mo na yung pagtag-ipon parang hindi kayo. Allah Akbar. Wa iyaka nasta'in. Iwan tupot ikaw in pangangayuan na mo tulong tabang. Ito rin na di kami mangayo tulong tabang paruganin kayo. Apabila pangayon na mo tabang yung tupot ikaw rin makakaus, dito kami dumakan paruganin kayo. Sabi may neto siya bot na mo, naman dyan ikaw mangayo tabang apag kayo mo, bang impya ngayo mo kakausan niya. Buhi siya, hadir siya kakausan niya. O ito parkala. Sa nangayo ko, sin parkala din niya kakausan, simo din niya matay siya, iwan si Boy, parimanjari. Nang mupuli rin sakit ko yun. Shirk yan ito mga umat muslimin. Wiro magpauli sa sakit. Malingkan Allah. Amo rin nagparato. Allah. Wa idha maritu fa wa yashfi. Kaptangan si Nabi Allah Ibrahim, mga kumasakit, siya rin magpauli. Allah. Amo yan mga umat muslimin. At tubuhi na yung piyangayuan mo. Nabiya din namang miyamatay. Dahon magbisa rin ito miyamatay. Pauli yung sakit ko. Hada syirkun akbar lang sa mga ulama. Du'a o ghairillah. Naon pa rin di, du'a o ghaibin. Syirk din hukuman. Mangayo ko mga nakakagaib. Kasi mga malaikat, mangayo ko. Di ito man dyan. Ang malaikat di tapagkakita. At tawa mga tao, yatuhan si pakdun niya. Yung pangilahi mo kanya, awliya. Tawakon mo rin dihain. Mayroong mapagsil ko. Tawa nga kami. Yan du'aul ghaibin. Du'aul jin. Mangayo ko pa mga jin. Diyan man dyan mga umat muslimin. Aung kayo ba na nagpahuabihan? Laong yabang jin. Kafir di lang naman dyan. Mangayo kita sa bang jin muslim. Man dyan. Ngayon ito mga umat muslimin. Kasaan na kula. Yukab nin lawang sin kakahinang sin mga bangsa ta mag-ipat jin. Maglalawot-lawot paghinang bayaw-bayaw. May tain itikad nila yun. Jin Islam law niya, mga limaya. Dahil lamod yun, dahil mga du'a o lugaibin. Mga yukaw mga sila nakakakain. Di mo pagkakitaan. Dahil nga sabi, tusibo da jin Muslim, iwan kafir, di ko man dyan mga ngayo kanila. Dili kami rijiki, paulin sakit na mo. Ano garay kami anak? Subhanallah. Amo yan mga umat muslimin. Abi ang sinagi na mo, mga limaway, in hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah.
Yung pagdua siya nin ibadat. Dahil nga sa obyat to, bang ibadat na hak sin Allah Ta'ala nugya. Wayroon man jari pagduaahan mo, pangayo-ngayon mo, dugay din Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikaw na ngayon parugayin din Allah, tiyo na yung minambok, ibadat, dua ayon parugayin din Allah. Naunin hukuman, shirk. Amo na sa lagu-lagu dosa. Innahu man yushrik billah, faqad haramallahu alaihi jannah. Parman sin Allah, sa bunal to, di siya magsakot pa Allah Ta'ala. Tinatumo na isin, uno-uno na ibadat parugayin din Allah. Pero si mga pagdua, dumua parugayin din Allah. Hiyaram na kanya insulga, naway na. Kaluhian sa lagu-lagu, maabot siya mapatay sa makasudsulga. Isiw-siw, inyabutan sing kamatay, pagabot pa adlaw akhirat, di siya makasudsulga, sulga. Siya rin sa lugi-lugi mano siya. Mawistara, wayroon siya nakahampit karewan, sa biyang lugay sing kabuhi na diyan. Kaluhian na kula mga umat muslimin. Ang kanini, ingatun ta marayaw. Mga kunsi, sin hikasud ta palong sin surga. Namatarra. Apangadyan tayo ni kunsi sa lagu-lagu sin surga, amo na in at-tawhid. Amo na in syahadatu an la ilaha illallah. Sa buat malingkan subay takahatihan ni maana niya. Yan. Subay takahatihan ni maana niya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Parman sin Allah Ta'ala. Ingat kau. Simbunal tuod. Wayroon mapatut pagtag-ipunan malingkan Allah. Diya kita papaingatun. Sin tauhid. Sin kalimatut tauhid. Matawad pa mga dalil na sa balikan na mo, na hawpoon na mo, na sadya, karena na mahabain pangadjian. Aun hadis si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Biyata Uthman ibn Affan radhiyallahu an, inagin niya, nagsabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam, annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Isiu-siu in, yabutan sing kamatay. In hal niya, kaya ingatan niya in la ilaha illallah. At inakaingatan niya in maana, matu-matu, uno naman in rukun niya, yung naman hanapi, iwan isbat, uno in napihan, uno in isbatun, iwan si mga kasarat-saratan niya, amo na in piyapangadji tayo ni bihaon, makasud siya suka. Allahu Akbar. Makasud siya suka. Fashtarata alaihi salatu wassalam al-ilm. Syarat si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini in pangingat akalima la ilaha illallah. Ini karwa al-yaqin. Amuna in kagawgut. Na jumatu in kagawgut subay sampul na in pangingat ta. Lawan sin pagduarwa. Ya. Lawan sin pagduarwa. Di kita mencari magduarwa hakalima la ilaha illallah. Subay tuud gawgut in pangahagarita. Doon haparkala nanapihan iwan sin iisbato. Wayron pagduarwa ta. Sin wajib kita numapi. Sin pagtukbal sin ununo na ibadat parukin ni Allah. Kanina to syirik sa lagu-lagu. Kalaungan sa lagu-lagu. Suwayat to aniwan ta karugalan ta pa. Tangkisan. Magpaanig pa kita pagkahita. Biha. Suway wayron pagduarwa ta. Haiisbaton hakalima illallah. Amunin pagpatutugtah, pagpatatap, tasin pagtunay, sin ibadat, tunggal pa Allah Ta'ala sa isa niya. Wayron sakoton niya. Wayron pagduarwata. Amo yan tuwing kimugdan. Yakin saan mga umat muslimi? Yakin. Demikian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beta din kan Abu Hurairah, sarta kabakanta sa Muslim. Nagsabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqa Allah bihima 'abdun ghairu syaqin fihima illa dakhala al-jannah. Ya. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, magnaik saksi ako. Sinuwero nga patut pagtagipon na malingkan Allah, iwan bunal to din ako, daak sin Allah. La yalqa Allah bihima. Wayroon ang buok ipon sin Allah Ta'ala, ipagbak niya in Allah. Nakapamung siya, nakapagnaik saksi siya. Akalima, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Awayroon pagduaruan niya,
malingkan makasud siya sulga. Malingkan makasud siya sulga. Yadto in syarat. Ikaruah, amo na in al-yaqin. Ini katu al-ikhlas, lawan sim pagsyirik, lawan sim pagriya. Al-ikhlas. In mana sin ikhlas ini amo na tasfiyatul amal. Amo na in susihun ta, sawa sa unta in amal ta. Dahil hakasyirikan, iwan dahil hapagriya sumah. Ya. Iwan dahil haamuin puhong dumawhat sin uno na pariasan dunia. Ditunay tayong katan ibadat tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala karena amuran in pardaakan sin Allah ta'ala katu. Aparman niya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Demikian. Baita pa rin kan Abu Hurairah, hadis sahirin. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Allahu akbar. Artinya sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam in sa sukud-sukud manusia. Sa sanyang-sanyang manusia hapanapaatiku hapag sapaatku amunin hisiu-siuin naka lapal sin la ilaha illallah tulus ikhlas deng halong sibiri jantungnya. Yan. Suwi kita magtulus ikhlas. Apag lapal ta sing kalima la ilaha illallah parag busunta doon hakakahinangta. Ito na itanin uno-uno na amal ibadat tunggal pa Allah Ta'ala salta malano deng hapagsirik imang pagriya suma. Yan. Ini kaupat amunin as-sidq. Lawan sin pagputing, amunin pagsabunan. Bangkau kimabtang na sin kalima la ilaha illallah sumay tuod. Ini biyunal sin jantung. Amunin pagyanulong nga tiasdikan sin jantung. Atin ya tumaod in jantung hapaglapal sin dila. Allahu akbar. Bukon si usulang sin jantung inliapal sin dila. Namamaya na sa kita munafik. Munafik magkabtang sadya si la ilaha illallah sa hihimuting na sin jantung nila. Hihimuting na. Away na ito kapusan niya. Yan na sin siyabot sin Allah Ta'ala alam sin Quran idha ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Allahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Kita mga siyaksiyan sin Allah Ta'ala sini mga munafik nagsaksi yaw na puting din kanila. Pabilalong niya dumatong kay mo o Muhammad yung mga munafik among sila yan magdeksaksi kami sin bunal to din ikaw yan tanto daak sin Allah in Allah Ta'ala kaya ingatan dah in bunal to din ikaw tanto daak niya iwan in Allah si maksi nananaksi simbunar to di mga munafik kami nagneksaksiyan tanto yung kanila yan puting da bukun da bunal dila sa dyan naglapal sa in jantung nang hihimuting da bukun da kaumatan rasul. Nakita mo na yung mga munafik bihan mga umat muslimin magpatilibon kita nyo rin ang mga bihan hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an inahisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqan min qalbi illa haramallahu 'alan nar. Ya. At inawayroon hang kata. At inaring kato makapag-naik saksi, makapag-syahadat. Sinwayroon mapatut pagtag-ipunan matan malingkan Allah imam bunato ni Muhammad ang buok ipon niya. Tinari sa manjari pagtag-ipunan sa ipon niya. Wa rasuluh iban daak niya sadiqan min qalbi. Amin. Ini piyang himuna ko ng tuod sin jantung niya. Biyunal tuod sin jantung niya. Malingkan hiaram na sin Allah Ta'ala kanya in narka. Siyarat dito in as-sidq. Kanamang kau lumapal na sin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah na subay tuod tasdikan panghimuna ko ng sin jantung mo. Bunalon mo na sin jantung mo in liapal sin dila mo. Yang naman na pag napiyato iba pag-isbat. Yan. Demikian ni Muhammad SAW na matantun si ipon sin Allah Ta'ala. Iwan daak. Suway kumakat sin ini daakan niya. Mamarat siya sin bayitan niya.
Sarti pagtag-ipon mo pa Allah, patinggilon mo, haturan, piya sampay niya, piya tarang niya kato. Allahu Akbar. Ini kalima, amo na yun, al-mahabba. Ikalima. Ini syarat sing kalima la ilaha illallah. Amin mabilang siya ini ipon, lugot, sin la ilaha illallah. Pagkain siya kunsi, sin sulga, amo na in paglasa. Lawan sin pagduwa. Ariha ini subayta na kalasahanin Allah Ta'ala. Makalabirin hakatantan kalalasahan niya. Mapuas din Allah, kalasahan tanin Rasul. Lumabirin hakatantan kalalasahan ta. Allahu Akbar. Salta kalasahan tanin agama Islam. Kalasahan tanin Quran. Kalasahan tanin katan kalalasahan sin Allah Ta'ala. Biyan si mga bariman, yung mga malaikat, inhinang pamarayaw. Kalasahan ta na, mga umat muslimin. Yung mga ulama, sin Islam, subayta kalasahan. Bukun takadugalan sila. Saukat ini kugdanan ini kakahinang tasim panghindo nila biha. Pamarayaw ayaw. Suway kita malasa. Pangkori malasa mga ulama sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di ko nakingatan mangisupay lasahom. Yan. Sila in ilaw palita sing kita hadunya ini. Magmamalim kato, magtutudlo kato, kakunsi-kunsian, sin hikarayaw kato, dahil dia dunya dagpagpadlaw akhirat. Yan. Kalasahan tanin hinang pamarayaw. Imagdaak pamarayaw. Imang lang di hinang mangi. So, kita mag-ibog-ibog ang mga hinangnya. Amo yan hinang, ini lumatun pa yung karayawan pakaiwanan, salta na ini lipaton sa sinallahu ta'ala yung karayawan mo at law akhirat. Abisiyusiyuin, kaya panduan mo pa yun ang marayawan pa, himinang sin marayaw yao. Naon karayawan mo yato. Away maragdag, ini diha karayawan nila to. Di maambat yung karayawan mga umat muslimin. Yung kunsi pa karayawan. Amo yato mga katawtay mga orang. Damit yan, ini kaunong, amo na al-kabul. Ha? Yan. Amo na lawan sin, ini panulak. Bang-aon di akan sin Allah Ta'ala na subay tanaksipun. Bisan da nagsulang man si kabayanta. Bang-aon paldakan din nga rasul, aksipun taratay maunta. Bisan da di kabayaan sin hawa napsuta. Subay palabi untay kabayaan sin Allah man si rasul, din ha kabayaan sin hawa napsuta. Atau kabayaan si manusia. Yan mga umat muslimin. Tayo mauntay ununo na daakan sin Allah Ta'ala. Di magdakin Allah, paununo na hinang mamukon na pangingat ni karayaw kato. Di maglangin Allah, di haununo na para karadyaan bang mukon na pangingat ni kangi kato. Ang kanin Islam, himinang sindiakan, lumayo sinliangan. Sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ka unong, hindi ako magsabot si mga kadalil-dalinan niya, wakal na mahabatod. Amo na in al-inqiyad al-munafilit tark. Amo na in pangagad tubos. Aununo na in kabayaan sin Allah Ta'ala wa si Rasul niya. Agarunta. Bukun tinggalanta. Sabi ni, lawan si pagtinggal. Mataw din di akan kato. Tumagna kita mga piyargo. Yan na si masambayang 5 waktu yan. Naglala ilaha illallah kau dumatlo. Di ko magsambayang. Allahu Akbar. Dumatungin puasa, di ko magpuasa. Puasa ko. Mga tura. Tumagna pa ko. Bukun pa pagtatagna. La hawla wala quwwata illa billah. Ayaw mga umat muslimin. Akalapal tasing kalima la ilaha illallah na bang-aun dia akan sin Allah agarunta na kadang kakausan ta. Bang-aun liangan na tinggalan ta. Bukun tinggalan ten dia akan hinanguntain piang langan. Aning niya tu manununggod. Amo natin kadugalan sin Allah Ta'ala. Subay kita magmalila. Sipat sin muslim. Naglalapal sin la ilaha illallah. Amo na in nagpapatikupo siya lilla magadhaw nun dakan sin Allah Ta'ala. Yan. Kaya sampay sin Rasul niya. Amo yatuin kahinapusan. Ini syarat sing kalima la ilaha illallah. Kagunahan hatihon sin tiap-tiap daing kato salta mapakaita hakabuhita. Amura-murahan insyaallah Ta'ala. Inyat to magmupaat ka to tanyo mga kiulungan sin Allah iwan papagbarakaton sin Allah Ta'ala di ka to tanyo wallahu ta'ala alam magsyukur kanyo katanta na sarayo-rayo pangdungog sin kamo
Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yaitu na sa rayo-rayo pengajian kita niyo amoy ika makbul singkatan amal ibadat na to karena matimpunan tuod insyaallah amoy subay matanto na to in pakaradyahan nagkasabot ito sa rayo-rayo mga kunsi amoy mapatot na to itaw pala sibigitan po na ito insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mga pananggungan na mga kamay Islam, tukbal na mo in kasilasa maong kaniyong katantan, damikyan ini sa salam-salaman day sa kami hauno-hauno na binaybayan ka mga kabutang sigo dawian na sinabi na mo yari halaw man sinula na to ini sampai pahuwa na in kamo yan ini pinduasing kami tungod sa perkara ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari in guru na to ini launta na kamahangan sila magpakatari magpakatibaw sumagawa tiap-tiap tumatong sila insyaallah amo hindi na sila kinamukain na di kita maka-ikhlas amo hindi sila laut ka makatimbay rin ikato insyaallah subhanahu wa ta'ala kapag na kita iban sila ini hambuk day maksud damikyan in kamo isabyan katan amo ini maluk kamo maray hati ko makasiguro kami sigo day maksud iban sin kami ini katan insyaallah dumauhat sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta humampit din ng mga tarayawan amin labay rin amin pagpasampay sin mga kauruhan na tuuday di ang madlis ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari ini biya na sinari na inang sunnat sin ini programa sin kita niyo ay siyo-siyo kaya mga mandihil pengajian siya rin sabi magkhatam sin programa sing kita ni Iban Dua insyaallah ibalik ko pa ulo na to pabalik na may Magsyukur katuan. Alhamdulillah mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na magsyukur tuod presidency ini Lidaul Islam Foundation ini yan na si Guru sin kami Datuan Zakaria Muhammad hafidhahullah ta'ala nyari tetap saja imunong siyo-siyo karuhan magtukbal pengajian di hatirangan ini karuhan na tiba sa Allah ta'ala karayawan bulan papabarakatun Allah ta'ala kami ini na iban na singkatan nakatawang nagpalanyot sin program sa tingkat ini yan naman hapikilan pasangsa, paalta, pagman sila tiyong pasangsa ng Allah subhanahu wa ta'ala karayawan dan di dunia nabi-labi na adlaw akhirat kanin ini wayroon na pagduwarwa kamo na ini pardaakan si Allah subhanahu wa ta'ala para man niya pagkaawan mo alal birri wat taqwa at tulong-tulong kamo ay na marayaw inang pagmamahal ko Allah subhanahu wa ta'ala na dengan sobat itu mengayu kita ni doa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارزقنا الفقه في كتابك والاهتداء بسنة نبيك واجعلنا هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون واجعلنا مفاتيح للخير ومغالق للشر بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا خير الفاتحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.